dol rok tini ang norok kaisa kok share khainai tini hang kun phani video khaiglak just India ni kok sana nayo plus sini tiprasa ni future tamna thangdong ang kuno pandit jado je future kono saimana ni kuno mutaya ang just sanai je present choli tongmano tuino future tamna thangdong sung saimano present jengmani future ba amnongo am sung gangmo saiman haidebana to je present choli tongmano tuino ang future kono sanai tamna thangdong na je India eba tiprasa ro tamnai tabung norok saimano central lo bo party salogui tong obviously BJP central lo tabuk salogui tongo Narendra Modi haida hingkai tak tam soli tong India bahaying tong condition tamo nor mokol la nuk ya saimia barang tinor no mokol nuk nai amani bagai video no please skip khai boi bujna nai di because among kha sini generation sung bas kang tlang ya sin thani somo sung tabu judin mokol nuk yang hingkai sung kun khaimang lak bolo sung kun khaimia pro haina sigisi mukti khilai nanai amani bagai sung mokorsa Indian nungi sung omoni kaisar responsibility and sung kubuitama sung omon saimanani belakhe dorkar phaidengkai ang tak explain khaina tam choli tong India wo and BJP rok India tam khlai tong amon saiman lainai naide nor kahmai saimano BJP media haidana jekunu national media channel koto NDTV nini tamne ABP news amha India je channel kotor hindi ni je channel kotor omorok tam saideman omorok BJP ni bagai again sobor kun kok sagalak nor saideman amo obviously yes omtino ABP news channel kotor national media rok borok kun dino BJP no borok question khaimia tang khaya hanganga already borok paisika mane jet joto media BJP ni ago borok joton control khaikika nai de agi BJP phaini sekang gangai congress ni jorawo khoroksa prime minister no thangai khoroksa media snani binthan power tongo tam ninga from gangai mane media rok phunugo kubuitamo chengra tataltamo amongkha media ni kam haidana bor kubunya phunungnai borong klong unsruya congress ni jorawo amtei phia batabong gamtiya joto media no BJP paikijaka borok te BJP ni bagai kuno hamya kok salia ঠিক রাইট বুঝি খানো নগে তাবো খরাংতে সেনাই সাবো মানে BJP ni je kubunya phunungnai sabo BJP ni leader bomo haiki tam khai tong bati tong everything phunungnai sabo content creator nung ang hai borok content creator youtuber kotor like Drubrathi yes Drubrathi nga kaisa example botam phuno BJP ni je kubunya phunugo hai dana hingka kai content creator kawma tongo phunungnai youtuber tong amti hai gai mana borok simse omno cover khaitong India wa tam soli tong tam hamya khlaitong BJP rok borok simse omno cover khaimano haida media rok to khaliya kuno tabo media joton control thanga BJP ni control lo gai nung ang kan mane BJP ni bagi joton hamya kok saka mane no nini channel si dilating sinai omonor ko ma jagana incident no khana nu ge saimia bat rok nai deka hamkai mane jodi taga ang BJP ni bagi kok saka mane ani je video kori ja am post am delete chinthana video gowan sunyai di mane pura boni control lo khaine borok try khlai tongo omodo tangge omo khlane borok jodi no tei BJP 5 বছর ki 10 বছর চাইনে tongo hangkai BJP rok democracy no sabainai yes democracy baina digi thang tongo democracy khatrao tongo tabuk noromno Gen zero mokolna dorkar tabuk nung ang jotno mokolna dorkar Gen zero mane democracy ne borok sabai khinani try khai tongomo tam tunai borok dictatorship tabuk baksa bujiyang tomano democracy tamo dictatorship tamo democracy kamo kaisa mantri sanna bagi sabantan power to public ni thani nung ang bud diwino sung khoroksa mantri chaimano nung ang jodino bud diang kangkai bo mantri saijamano ba maya haide bana mana sung sabno mantri sarna saria omongka public ni ya phawo ei omono hino democracy kanti tei democracy utam tong sarkarin bagi khorangte sanan bagi power tongo nung jodin saya khai tong genin bagi sung khorangte semano omongka democracy ni power ngai congress ni amal ko borong na mane khorangte sawo thia borno kuno jail logodaya bandor nugui tona je BJP phaimani hoite jodino BJP bai khorangte sa gangai nung jail su sogisnai ei omongka kubui bujikha gamon bagino
মানে অনেক ডেঞ্জার দङ গমনর বুঝি মাখানা ডেমোক্রেসি তামো ओंखाय डिक्टेटरशिप ओंखाय तामंनाय डिक्टेटरशिप जदिनो ओं थांगा इंडिया ओंखाय आफ्रो ते कुनु पार्टी करिखा बुझिखा आफ्रो निनि त्रिपुरा मथा हिनै सीपीआईएम हिनै कांग्रेस हिनै निनि आम आदमी पार्टी ते कुनु पार्टी इंडिया करिखा जस्ट काशना पार्टी नै आफ्रो बीजेपी ते आफ्रो बुट बंगिया यस ते आफ्रो बुट बंगलिया काशना रूल खनाय बीजेपी सिम रूल खनाय जदिनो ते कुनि पार्टी फाइनाय का कांग्रेस रखनो ननु गुलिसि जासिनाय एयावमखा डिक्टेटरशिप like North Korea yes North Korea wo Kim Jong ni power arao kuno vote koroi buji khara arao kuno democracy amo je nong koni bagai not koni bagai tamsing mo Kim Jong ni bagai nung khangte sanani Kim Jong ni against nung kok sanani than kon power khara jagabo ei omo khaino BJP rokbo India wo khlaina thang tongo omo je anbak tirok mokol nu yang thong je murino hamdak tonai rok nor kisa mokol luk di ubuita mong tong omo kisa nor wan chhuinai di kam ke enggak ke tabuk sawana apro tiprasa hoita munai main question jodi no tei 5 bosor ki 10 bosor ya golo enggak ke BJP rok India no dictatorship nam sinai enggak apro edisi kita munai main question hai di bana apro sengkai ta munai enggak noron sanai omo apro sarkar sabunai sarkar to BJP Tripura sapjalok tong bana BJP ni andra tong Tripura mo ta kaise edisi hai di bana nge samakok edisio direct funding pan man thangata direct funding pan man kha edisio development ngi tongo mane separate stage ya just direct funding mane tongo edisio jodino dictatorship ung thanga pro but nung fan man dong direct funding rok kaham choli tong ni roman script man thanga kaham kok haipano dictatorship ung thanga gangkai apro kaisana power taunai apro taw manik sa sari kata kol khari ka murino central law kol khari kata edisino sebai sidi edisino sekeng kam nanglia edisi kun dorkar ya edisino sebai di ek second banyo ni edisino sebai mano tangai dictatorship ni power omono tabok samakok taw manik sahasong edisino sebai nyamo sung pro sebai nyamano phacha sebai meya sebai thang nang gobang ma process ma khanyai gobang ma nang mane ain pass ma khanyai supreme court ni judge rok soi ri kangai sin nang kaisa mane sebai nyapano nang gobang ma ain nang masramnai amon jaglo sin edison sebai manai tabok hungkai haidana Kiaba dictatorship thang gangkai jodino mudi ko shika edison sabai sinai hinai ek second mane ni edison sabai mano tangai power afro khoroksa brok control khayo mudi je musung mane BJP je musung amno khlainai afro te kuno ni supreme court rogo kuno kam kari khapro sangbidan sikri kha clear ka samano sting tini tamni baga rokhang tong matan bagi sing protection tong ba sangbidan bagi sing tini kaham kringai tong mano Kiaba dictatorship thanga kuno sangbidan krikha je BJP rok samani borok mati khaisinai je bongni musungtui khlaimano omno hino dictatorship like raja rok rajtantro tamana raja ni sa raja je khani musmana amno khlayo angmati khlaya yes Kiaba je democracy country wo ngai tamo sing musung phano khlaimanya phacha koma sing aino tui sing masoliwo sangbidan tui masoliwo sing ei amohai Engkai dictatorship ung thanga engkai te kunu kong nang le kebun direct BJP ni sim kong nang sinai BJP mati khanya musung engkai mati khaisinai mati khanya musung hanga mati khalia amhai engkai nor tabuk nuk tona koma borok chief minister rok se je log dajang mani ei op present no je hamya nuk toman baganya angbo mane kiriu wanau je dictatorship phainani kiriu omo phacha to borong ni thanai bana dictatorship phainyan bagai koma process khain nang nai amni bagai kaise solution tamangnai jodino Bidan Sabha Central no Congress tuna nangai Congress jodin phaima kangkai mane dictatorship no unglak mane sing democracy no banjin narang manai jodin Central lo Congress phai kangkai heba Central lo Congress phai kangkai le chance dong onek chance dong dictatorship nan bagai engka presin tiprasa lama kema kha nung direct funding pan man tong ni roman script pan man tong ni apro kun kamo konglak dictatorship phai kangkai aun bagai ne Gen Zero Orang tisana nango je mudino hamjak tonai rok noro kisa mokol nugdi tam choli tong India wo ang pura Tripura kongsim saya pura all Indian kono sau tabo kaisen solution jodino Gen Zero mokol nuk hangkai jeng mano sarkar no change khaimano sintano power tong like Nepal jeng ma hai khiaba saba ma ke mokol nuk nai je sing mane mokol nuk ya anbak ti kabang India wo anbak jeng tolak lagi tong ngakai agi to Ingres rule khai India no but tabuk hingkai te 10 bosor ya golo hingkai BJP rule khanya India wo omo belaki chance tongo an bagi sing jora tongsini mokol kiyongna dorkar
আমসুনো হংকাই হামবাই বেলেকে যতন